Bu Sri mau membuat soto. Sotonya ceker kena. Ceker kan kepala kita gedung pawon. Iki brambang goreng. Iki kan telur kita gedung pawon lho, telur 5. Engko tak wae kentang tak irisi ben ndak wae ya. Kataku nyuci to dhewe nak. Engko sambele iki lho, sambele engko bawang. Iki bumbune lho. Brambang, bawang, merica, tumbar, jahe, kunir, laos, udih tomat. Niki kok merica tumbar iki. Iki kok terus masak aku. Godhong jeruk, godhong salam, godhong pre. Terus tak kei serai. Godhong salam putih cok ini. Mesti tak goreng ki enak ya. Iki kan digoreng kamu. Cepet. Mulekane gak suka mulek no. Iki brambang bawang tak goreng karo kunir. Tadi itu gak mak di blender ki blender busur ki nisil-nisil. Iki goreng turut tahap saiki. Kan dagingnya cekel karo ndas ae. Iki kunire tak goroso pisan. Tak kumbah karek ngrisi karo tak irisi kon. Antok berarti. Lah pangot sedikit landep. Tak kene nah. Iki ini tak irisi. Kok barang itu tak goreng pisan lah. Nak ulek ben enak. Kita mati nanti digoreng. Iki wis mateng, Mak. Sing kere dhewe tumbar karo merica tak ngerekne atene aja dibareng niku mari kobong. Iki merica karo tumbar kere dhewe entlungne. Iki brambang, bawang, mirip, jahe, kunir. Dikek dhewe. Terus enak kok digoreng anu kok digoreng brambang goreng. Karo kentang tak angkat loh langsung tak ulek. Ayo ulek bismillah mari empuk yang tenang karo digoreng ae nilani dulu. Blender tangannya Bu Sri ya. Blender misil-misil lah kayak ini. Karena nawaknya mau cocok. Gue goreng kentang. Dua kentang itu ben oken, tidak oken. Iki mang cepat brambang nah, rasa kata ganti man-man. Tak goreng brambang terusan. Tak goreng kentang terusan ada brambin, busi gitu lah alih ngomong. Pertimbangan cewek ya, itu beda dari hitam. Cepat berambang. Kentang terus garing. Wah,
era-era itu langsung udah berabang. Kita asin dulu ya. Soalnya mau kerjaan itu mau. I jeruk dong salam tak tubles iki lawas cuma ini serai ya mana pusi barat itu gede nak bes loh godong obah kabeh lah. Angin gede kan Bu Sri apa jogane Bu Sri godong pring jedlok kabeh. Tak juke dindung jogane Bu Sri. Iya, aku tutup larange. Kabeh jendela tutup, larang tutup. Bumbu tak goreng nang ben mateng kita. Ora iki teman-teman sakit. Bismillah. Tidak itu. Rene gula isi cilik ini obong ada tembung ya pawane bu ya ambune enak ini Basri nak tawa-tawa ada tamaan diuncale ya budal rene aku turake lho foto-foto nek muncale jare rene aku. Mesti masak lho. Ayo goreng kabeh. Bawa ada dhewe. Iki dhewe wis soal mateng. Jadi Bu Sri nak makan foto-foto. Makan foto-foto bagi muncale nak ya aku langsung nak sok nak ibu ini bapak pajane malam disai karo banyu panas ya olah tok tenan bismillah ini emang tak cantik ya tak kasih garam tak sendok kan pasir itu coba Sri pasir itu gulanya pasir mas gulanya aren busin tak masakku rasa ayam asal bandim untuk ini Bu Sri kita langsung tak masuk di bawang pre ayu kuning kayak Cina tomate gede kayak bulan ojo kabeh soal gede ojo tengah soto ceker baru kepala kita telure berambang besok saya telur
telurnya tak kumbah, lah lagi ya pecah. Atau tadi tak kumbah entah ngono lho nak. Tak kosek usuk-usuk ngono tak ngono. Agak tak godhong tak kumbahin aku yo naik nang telek iki. Api yo nang ngono. Iki tumben iki menak iki. Tumben kan ngonceki ndok selawe 17 iya yo. Cuwe kabeh nang woso aku. Gede nih. Sematang dari lemak nyalbu tak rasain kurang apa ya. Kurang oke, yes. Kurang oke, tak kurang oke, yes. Nyambel. Sambel bawang. Sambel entah enak ada langsung godok etik. Aku duwe soto panas sih, podo masak. Iki kecape nanti kecape iki. Tak sok lebih gini. Wis. Tatus. Brambang goreng karo kentang goreng. Telur bisa ngocek lora sih kok tak enggahne ngocek neh. Iki gobese karo mie bihun. Alah ngobus ya. Sambel iki engko cek kecape iki nak. Tawon kecape. Pengen ngomentek lambe tawone. Ayo sudah langsung makan deh. Ayo maem, bu sego iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Sotone bu seger. Sotone bening. Telur rebus. Cekernya gede-gede enggak? Cekernya medok-medok soalnya ganti karena busuknya ganti presto. Godhong pawon busuke. Soto seker seger. Telurnya kari di penutupan ya. Gede busur angin ini gede nak. Yo kenyang, alhamdulillah. Habis sebentar balung. Terima kasih ya nak sudah mengikuti Bu
sampai selesai. Tunggu video selanjutnya ya. Dah.